Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Adda ka di awag ken ka, no kaano asumangpet ni Kwarog, Kapitan. Awan mat kagawad. Di mo kadi kaya ti dinutukak nga uay say. Ay, saan mat nga iti kasta, Kapitan? Nabayag ngamin ani Kwarog, ti kadkadwa tayo diti barangay hall. Sa bagay, unmat kitday. Sa pulan tayo ti sigod ang nakairwaman tayo. Iso adi na magkulaang mat Maawatak mat kitdi kagawad. Sumunga dani uay say. Imbag ta nakita masumungad, ang mga numangag na ti saritaan ta. Kat ibaga na asaan ko akaya ti kina OIC na. Nga. Jose, agluganak man iti tricycle mo tamapanak ijay ilay. Papanam nga ijay, Kapitana. Sang kakadianapan manan idikalman? Apay, bambantayan nak. Wano sipsiputan nak. Sa may? Nagdamdamag alang mit a Kapitana. Mas dawa lang amay. Takanayon kay Rumwar. Adala ang mat asikaswag ijay ilay. Ay kasta. Anyang iti sa sikaswan niya. Na, kaano pa'y anagbalin ka nga investigador? Ha? Ay, nagdamdamag alang kitay, Kapitana. Ay, adala pagimbagan ti kabarangayan nga asikaswag ijay. Bareng agbaligay. Mara, awan ka di ti madmadlaw nga. May papanitian niya, Maray. Manipod idinapan alawas. Kanayon mo't arumwar ni Maribanang. Ay, saan ko matanadlaw? Makumikumak nga may nga aglako dito tersinak. Danda ni inal daw arumwar. Sa dino nga talaunay ay ati papanan na. Damagam to ken kwada Ay, no agar aramid iti maday. Ibaga na nga ta. Anya ti kayat mo asawan? Ay namaray, adda atap ko nga da sa baling aramidin na. Ay, saan mat siguro adakas ter aramidin na, Maray? Ammo pa yan. Manipod nga meng idinapalabas alawas. Kanayon mo tin arumwal. Badaw, no sakti kanayon arumwar, san ka kadi nga agata? Dipindi sa dino, tikanayon mo apapanan. Apayaya. Ningarod Maribanang, kanayon mo arumwar. Mga nuad damot as asikaswan na. Anyangay ko mati asikaswan na nga inal daw. Ay di ka lamumit Bagat atapam ti kumarim nga awamot nakita mamading aramid na. Nalipatam sa mutin, ano awan ti apawi, awan mo ti asaw. Depende ti pasama, kunak manayin. Ikagar aramid iti istorya. Napan ka din ni Maribanang ijay ilay, Jose. Tsaka mo, anana. Saan kumit akikitain no sa dino ti papapanan na? Kita, sika pa'y ti pagluganan na. Kat saan mo pa'y nga amo no sa dino ti papapanan na. Apayaya? Kaya mo ama-amuan no sa dino ti papapanan na? Saan mo't kitday? Agdamdamag aklaang? Damdamagang hindi na mo ibaga. Isa jak amaw? Kunakon ka, adi na ibaga no sa dino ti papapanan na. Mas daawak. Apay nga adi na ibaga? Awan ka di ti sumken di ta panunot mao no sa dina, Husay. Awang may. Ay, borbor siya pala kanya. Anya ti maipay ko, nana. Madam, siyak ti asawa ti kapitan, ijay barangay kabildatan. Naamwak at ti organisasyon nyo, katumultulong kadagiti agkasapulan. Ay, pudno day tang kapitana. Adda ka di kayat yu ang tulungan. Ay, kayat ko kumamot ayuman, dagiti pamilya ti marigrigat, ijay barangay may. No adda mabalin ama itulong yu kadakwada, madam. Sa dino ka di ti barangay yu, kapitana. Ijay barangay kabildatan, madam.
Ay, mabiit lang ang kapitana. Takitaag itilistaan dagiti barangay anasulinak, no karaman ti barangay yo. Sige laeng, madam. Agurayak lata. Bareng addamot maikan ijay barangay may. Sige, kapitana. Inton bigat, agsubli kayo nga igam yu tilistaan dagiti mako na nga indigent, kapitana. Magkapon nyo ngay manang kapitana. Iti opisina dagiti tumultulong kadagiti marigrigat, Jose. Ay, Bareng adda maited nga ayuda kadagiti indigent a kalugaran tayo. ay, nasaya nga roday ta, pagtaktaktakam kapitana. Ay, kuna laki dinon yan. Adda ka di pa'y sa baling nga aramidag. No di, titumulong kadagiti kabaranggayan tayo. Ay, sapay kumatagbaligi kay tinasaya at aganda, mau. Ikararag mo tapno adda makaala iti ayuda. Ay, kaya yung asawain, sana siguradaw. Pilyen da nga men, dagiti makuna nga indigent, dagiti qualified, dagiti adda mabalinda, awan ti ayuda da. Ay, kasjay. Ay, kuna ano amin at taga-kabildatang kamaikan. Awan ti adu apundo. Ta saan nga men nga aggapo iti gobyerno. Non-government organization dayjay. Ay, Donasyon kunak man laengan. ay, isumang lagayam. Asaan asapasap ti maikan. Ay, anyang dagita ilislistam, apo kapitana. Ilislistak man dagiti napili. Ay, anyang dagita napilay, apo kapitana. Basta ilistak laeng. Di tay amo. No anya ti aramidan da kadagiti mailista. Saan da ka di nga umay matiliwan dagita ilislistam? Ay, adda aya basol mo. Tapno tiliwanda ka. Ay, sa bagay ka awam kapitana. Ang apay nga ilislistam tinagnagamay. Sensus laeng daytoy. Di ka madanagan. Barang adda pagsayaatan. Ay, nasaya at ano, da pagsayaatan. Ay, saus, kuna laki din no pagdaksanay. Mapangkakadagi submitan kadagiti nagnagan, dungaw. Wen, inteng. Barang adda ayuda dagiti maikare a maikan. Ada kadimat nagan dagiti kung kunam pamilya ti marigrigat. Ay katuwen Kan mailistan sa uray dagiti baak. Ha! Nga uray saan damat marigrigat, kasi? Ay nainteng. Awan mo't ti baak abak nang dito barangay tayo. Ningay kagawad ko nang, Maibilang ka di abak nang ni Marikwanang. Kat saan mo't adakkel ti tersena na. Kan maysa, agmay maysa nga agbibiyag. Awan katulungan na nga asawa na. No kasta inlista may. Baak mat na jay. Taagmay maysa nga road. Ni kwarong ngay, agmay may samot itibiyag. Saan pa'y ama ko na abaak ni Kwarog? Kan maysa, adamot tricycle na apagpaspasada na. Dagitoy kadi aming tilistaan ti indigent iti kabildatan, kapitana. Wen, madam. Mabalin ka di amay kan amin dagiti nakalista dita? Sige, kapitana. Inton Domingo, umay kami ijay. Dagiti nakalista, itugot dati ID da. No adda makipila asaan ang nakalista, ang mga no agkurang ti ayuda. Sige, taibagak ka dagiti nailistak, taitugot dati ID da, madam. Wen, kapitana, may mayat no adda ID amin dagiti umay umawat. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, madam. Sigurado amaragsakan dagiti kabaranggayak, no maamuan da nga adda ayuda. Imbag tadimanon kayo dito ay kapitana. No saan kayo nga imay, nalabit nga awan taga-kabildatan amaikan. Ay nadamag ko nga minti maipapan kada kayo, kadagiti kakaduak nga inikanyo, kadagiti ayuda. Iso nga imay kayo nag-request, kapitana. Wen, madam.
kat ulitak ti agyaman kada kayo. Nakitak manan arimwar ni Maribanang itay bigat. Sino man nga tanti kasi narak na. Asino kumangay, ti kasinarag na. Ay na, di na magkunto pa'y kin ni Jose apaglugluganan na, kat di na kanumot amo no sa dino ti papanan na. Tapay pala din na magmaw. Ay di ka lagbayin tuyang. Ay saus, awan ti kabain ka, tawan mat aramid ka. Isukit di ati mabain, tadda milagrong aramidan na. Maday, ti agata pladagaws. Ang mga nulamutam to, ti saom. Anya milagro nga ipagbagat. Apay aya nga isakit mo ni Maribanang. Saan ka la nalay nga gatap tuyang? Narugit pa'y ti utak mo. Dalusan man mo day ta. Ay na, di ka man si kabadawng, nadalos ti utak ka. Ti adda aramid na amaday, tinarugit ti utak na. Anya ka di ti pagsarsaritaan nyo kin ni Maribanang idikalman. Agsinsinsos, Mike. Mapay kaday. Sinsus tay. Pagsayaatan ka naw. Lakas tamat, tinaawatak ngayong pagana. Anya ngay deta pagsayaatan. Diyak unay naawatan. Damagam na kita kayaw. Impanan sa mutan iji legilistaan ka naw. Anya ngay nga taday chay. Nakitam ka day dagiti nakalista. Nagadumot at taga-kabildatan tinakalista. Kaslanagan mo dagiti indigent. Adda ka dinagan mikin ni badung ka. Amok pa yan. Diyak mo nakita amin na nakalista. Kasanungay, ti pandakaamom iti dayjay nga organisasyon at tumultulong iti marigrigat banang dungaw. Adda amok ang nakaibaga. Non-government organization. Adda koneksyon da wenno kakadwada iti sabali a pagilyan at tumulong. Sapay kanayon ka iti arumwar. Ada sabali nga atap ti tao ken ka. Mas dawak mo't kadagiti tao anarugit ti panagpampanunot na. Imbagkit di ata nagkita kayo iti sigud agayem mo. Kat naibaga na ti maipapan iti dayta nga organisasyon. Wen nga rod inteng. Iso nagyaman aklaunay iti dayjay agayem ko. Ita, mabain na nang dagiti agat atap ken ka iti dakas. Ay na. Kastansa dagiti tao nga awan maaramidan na. Kablawang ka, kapitana. Adda mo mayat ang nagbanagan ti kanayon mo nga irurwar. Idagdamdamag ka no sa dino ti papanak. Saan ko pa'y nga imbagbaga, Jose? Tadyak pa'y sigurado no agbaligay. Ay, dumawatak iti pamakawan mo kapitana. Anya ka di ti basol mo. Apay ng agkid daw ka iti pamakawan. Nagatapan kay nga rod iti maday. Iso suray. Iso akanayon ka nga agdamag no papanak. Kasta. Wan kapitana. Sa mo ngaming asigod nga aramid ti kanayon arumurumar. Sa bagay, saan ka mapabasol? Ti importante, kat nalawlawagan nga awan ti maday nga aramida. Nagkapukan sa mo ti ili maray. Wen pare, inakman iti tinagnagan dagiti inlistak, tapno maikan iti ayuda. Ayuda, kuna maray. Asino kay dagita maikan iti ayuda? Dagiti amin nga indigent dito lugar tayo, paribadong. Iti kanayon ko nga irurwar, na-aprobahan ti request ko. Isu ka di akanayon ka arumwar iti kalabais, maray. Pudno dayta, paray. Para iti pagimbagan ti kabarangayan ti araramidag. Ay, imbag man maray. Adda nga rod maururay a pagsayaatan no kasta. Buwan iso nga ibagam ka ni Mare nga inton Domingo, itugot yo ti idea. Iso ti kitaan da, tapno maitad ti ayuda yo. Ay, agyaman kami king ka, maray. Makonsensya ka siguro no ibagak tinapasamak itay, tuya. Anya ko madayta. Nagkita kami kundi Maribanang. Kay
Anya ko matipakakonsensya ako nam. Amo, no apay akanayon na mapan ni Jay Ilay. Imbaga nakaday no asino ti kasinsin narak na. Ipagpagnana, ti papilis ti ayuda tayaw. Anya! Ayuda! Ay, husto ka di tinangagaw ba daw? When niya raw, ayuda, ti makagapaw. No apay akanayon na rumrumwar ni Maribanang. Ay, kasta ka day? Inton Domingaw, adda ka no umay ditaw. Itugot ta ka daw, ti ay dita. Dayta, ti kitain da, sakbay ang maitay, ti ayuda. Kasta ka day? Ada ayuda ta ba daw? Ita, saan ka kadi makonsensya? Ikagkagumaan na, ti pagsayaatan. Ngam sa balit, adda dita panunot mo. Sakbay nga intay rugyan ti agiwaras iti ayuda, kakabsat. Kayat ko ti agyaman kin ni Kapitana Banang. Ta iso ti nagsubli-subli ijay opisina mi para iti pagsayaatan nyo. Kaslaman ni Kapitana. Anda na saya, tana aramidan na. Iso nga, agbyag ni Kapitana! Agbyag ni Kapitana! O sige, agpila kayo nga rudan, tarugyan tayon ti agiwaras. Agdaman ibagak, maray. Apay ka de, Maray. Kaslan na patig ti ibagam Ay, masidir nga minti konsensyak, maray. Anya aya ti pakasidiram. Ay, sorry, maray. Nagatapak nga mingken ka, idi ka nayon ka arumwar. Pagsayaatan mi magkayam ti makagapaw, no apay akanayon ka arumwar. Nadamag ko ngamin iti may sa agayem ko nga adda kasta nga organisasyon. Biniro ko kat nagpatulong Ay, kastagayam, maray. Ay, nasaanan maulit ti kinarugit ti panunot ko. Sorry talaga, Maribanang. Ay lipatem ka din, Marituyang. Tinapatag kat napadekdekan nga awan ti maday nga aramid ko. Ay sikapay lang ti kasayaatan ako, maray. Saan ka nga isukat iti uray asino man ako, maray? Agko kumari tayaw, kada marikwanang. Ay nanatoyang, idyan ti kinalaing nga agatap. Dalusan tinarugit apa nagpampanunot. Kan, good job ka mat, nanabana. Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Baka pakatawa mo tayo istorya, Maray. Ay, kiso nga ron nga katkatawat. Dudwata lang ba't nga katkatawa dito? Ada ko ni Maribanang, may mayat ko Nagadu mga minti bagbagan ang aramidin na. Agpaiso nga men, nga adu ti aramiden na dita balayda. Iso asan na namasango ti umay dito tersina. Siyak, maray. Basta nalpasak anaginaw, umaya kun adagos dito tersinam. Kano naga daw ti makapakatawa nas kang istoryal. Ay, sayang laeng tawan ni Maribanang. Umaymat ko maatap no makipagkatawa mat. Oh, maray. Kaya mo kaday nga istorya akmanang. Adda pa'y istoryaam dita aya. Adua. Puro makapakatawa. Wala. Agalak ka. Sakbay nga ituloy mo tag-istorya, Maray. Adaman pa ipakitakan ka Anya day ta. Ipakitakan ka da ito, inay. Na,
Listaan mo ti utang day tay pakpakitam. Ado nga minun, Maray. Manipod iti page 1. Aging nga dito maodi a page, utang mo amin. Ay sus, nagadumot tay. Iso nga ron nga agsingira kon. Anya mo tay. Nagmayat ti panagpakpakatawak. Kala at apinilday. Iso nga rod at tinumpungak ang napintas timud mo, Maray. Saan amay may sa ti aldaw, Maray? Nay, agungot kan samot tayo. Asino kumangay ti saan ama kaungat iti day tangay naramid mau? Makaungat akan ka marikwanang manipod ita ag kalabantan. Naa. Pwede ka mapan-ejectersi na ni kagawad ko nang. Ay, Jack Masango. Nagado ti aramidak dito balay. Nalabsak itay da ka ni Marituyang ejectersi na na. Apo, mayat ti katawa da. May sursuro tak pay din. Eh, Ay na. Bay amlat ta ka di idan ngagkatawa. Ah. Nasaya at kit di ata naragsak da. kaya't kumot ang naragsak ka. Ha? Naragsakak nga rod. No nagadumot ti pampanunutak nga aramidan dito balay. No nagaduter aramidem, kanayon ka ba nakakusilap? Di nakpay kasarita no maminsan. Oh, Katwan tanaban nugak gayam. di mo latultula din nagiti ko kumarim. Ano to yan? Naragsak kayo mo ta nag-istorya kini kagawad ko anang. Nagkunamot kan ka. Una, tanang ko ti pa nagkatkatawa yaw. Hindi nang panak nagpalod di ta tersina ni kagawad. Ha? Pinirdi na timud kaw day ta kumaray. Ha? Kasano mo ta pinirdi na? Ay na di mong damagan pa'y kwarog. Day taw iti bagakan ka. Saan ka mapandita tirsina na day ta abaa. No adda utang mo, tasingiran na kadagaws. Kasta ya? Sapay jak kaya ti masingsingir. Kagorak day ta. Napay kumakaguram. No adamot utang mo anasken asingirenda. Diyak nga rod kaya't allergy ak amasingayr. Makaung-ungutak no singiranda. Narigat kagaya mapautangan na na to yan. Di nakasarsarita ba daw? Napudot ti ulo. Day, kapay ang makaungit ka nagawid. Nakaragragsak ka lang itay napangkanit at tersina ni Kumari Makuanay. Ha? Kunamlan asino day ta kagawad. Baak tumulang. Kaya no nagmayat ti kakatawaan nyo itay. Pinirdi na nga raw tinapintas amud kaw. Kasano a pinirdi na? Mayat ni panagis istorya may. Pagamuan takala at kit din asingir na. Ay kit adugayam ti utang mo iti tersina na. Diyak kayak ti masingsingayr. Ay si kaki di mo tuyang. Day takit ti sana nasayat nga ugalay. Kinodan to pa'y utang mo kanyak. Singiran na ka? Singiran na kaun? No adda pagbayad maun, ay kit bayada mo na. Kayat mo agurahan ka mat, Kayat mau ba daw? Ay, saan mo ta? Si kaki di mo. Joke ko lang day jay. Makaungit ka na dagat. Nay, si Kamat marituyang. Wan siyak maray. Pasterken na kun tagistorya taman. Na, ita man pay, adito balay ti umay mo pakiistoryaan. Ay, umunag ka Nay, nakalinis kan dito balayo maray. Ay, katwan maray. Linampaswak anaimbag da ito'y datarmay. Iso anag sila. Diyak kayatin ti mapan makiinistorya kini Marikwanang. Nay, apay ngay. Kagura kaun. Na, kat no nagmayat ka no ti kakatawaan yaw. Idi dayta ngam saan itan. Apay ngay akalat ang nagbalew, maray. Ay, nariga laka nga mintag sa umaray. Ala, agtugaw ka nga rod. Tarugyantan ti agistorya. Ay na mare, ditan balay me ti ayuyang ni Marituyang. Wan nga rod maray. Apay aya. Anyat puun ken gapo tinaguraan na ken ka. Siningir ko lang ginuran ako na dagaws. Siningir mo lang? Wan maray. Impakitak lang ken kwa na ti listan dagiti utang na. Kinusilapan na kon iti nakatadtadam. Ay,
Unay mo't dayta. Adda ka di utang na kan ka, Maray. Ay awan mo't malagip ko. Ang adda binulod na kanyak nga aging gaita kat saan na pa'y nga insubsublay. Dayta pa'y ti sana nasaya at nga ugali na. Saan na nga amo tagisubli iti binulod na. Wen nga rod Ay, ipalagip kuntuman kan kuwana jay igad a binulod na. Kita ama. Ang mga no dayta mo ti pangguraan nantukan ka. Kapitan, adda ka di balayo ni Kumarik Abanang. Kanayon nga adda dita. Mapanak man manan makiinistorya kan kuana. Una, inkalata. Saan nakat amasango ti rumor a makiinistorya? Nagagat nga ron. Di na kaya't apanawan ti trabaho na. Iso asya kung ti dumanon kan kuana, Kapitan. Nasaya at Maray. Nasingpo nga may ni Maribanang. Nakaanos ako Maray. Marito yan. Ado ka di pa iti istorya. Wun Maray, adupay, apay aya. Ay kat putdak pay laeng ti panagistorya. Taapay Maray. Adala ipalagip ko kan ka. Anya ngay dayta. Maray. Malagip mo jay binulod mo nga igad ide. Adda aya mo. Na, saan mon amalagip jay aglat-lati nga igad? Ha? Tilay palpalagip mo. Wen tamanon atawan a binulod mo dayjay. Ang aging gaita, saan mo pa yan subsublay? Ay, la kuman imimay dito balayaw. Nay, apay ngay akan lahat ating makdar ka, Maray. Kunam nga dapay istoryaan. Agawid akaw. Kat sana kong nagsubsubli pa'y dito balayaw. Na, gemura ka, Marituyang? Awan lat nagdumaan niyaw kinibaak akwanang. Ha? Na, Kinuram ni Kumari Mabanang. Konamlan asina. Anya tinaramid na ya. Jay kano binulod ko nga igad. Jak pa'y kano insublay. Day talaang ginura mo. Anya day talang. Nasakit tiriknak itinaramid na. Ay, wala di ka pang gurguraan, mate. Kitpod no mga min, naglaing ka nga bumulod. Hanggang saan mo mga muti ang isublay. Ay saan mo nakarkaruan ti panagungot ko ba daw? No di mo kaya't ngay barsak ko kan ka dahito igam ko apalang gana. Dayta. Dayta palang gana. Apay, di mo malagay. Pabinulod mo lang, dayta. Oho, tilay bagbagam. Ipalagip ko lang king ka. Abinulod mo dayta kinikwaraw. Hala, ingkay sublay. Kagorgorakan ba daw? Ha? Saan ka na kaya't akasarita? Pumanaw ka! Apay nga taadi mo tan umay dito'y balay ni Marituyang. kat no gemura kanyak. Apay ngay. Kinunaganos nga umay nakadandanunan. Ay, inaramid na mo't kanyak, ti inaramid na kan ni Marikwanang. Impalagip ko lang matjay binulod na nga igad, ang gemura mo't kain. Yan nga ti mabati agayem na. No, guraan na aminin. Ay, awanin Amin kami ako marina. Kaguramen ni Marituyag. No kasta, duwatan akagura ni Marituyang. Ay, word, Maray. Makita mo itan ti ugali na? Ay, pudno gayam ti imbagam. Kat bayam, tapno awanan kumari na. Ay, sayang jay igad ko abinulod na, Maray. Adamot asayang jay inutang na diti tersinak, Maray. Saan kun san amasingir pa'y kankwa na iti oray ka anuman. Saanan Maray? Takagurugura na tamutan. Wan nga rod Anatuyang. Napay kwaraw. Imayak dito yung balayyaw, tadaranta ka na patigunay. Anya dayta. Umay ko kumalaan tayo binulod mo apalangganat. Ayunay kan kwaraw. Ha? Pinirdem tal daw kaw. Abay kumapinirdek. Talagamit nga dabulod mo kanya kapalanggana. Kayat mo amapan ko alaan dayta apalanggana. Tay barsak ko kan ka, Ni, abay nga gungot ka mutan ngay.
Talaga makaungatak. Diyan kaya day tangar aramidham. Aguray ka, tayo nakalaan. Ay sus, dakasan, nas ka na makataraya ka dagaws, narigat ti mabarasang iti palanggana. Ay, kwarog! Saan ka pumanaw? Urayan na dita! Pumanaw agit dain. Apay kwaraw, kaslad na kabutang mo ah. Hindi na natuyang Kabutang ko ni nana tuyang tataba daw. Nay, sabay. Naggapuak di tabalayaw, tamapan ko kumalaan ti palanggana, binulod na. Kahit indad na. Nakaungat mo tadagaws, kuna na nga ibarasak na kanyak di palanggana. Ay, talagang aramidin na day ta. Pangtana, kwaraw. Isungarod ating maraya kaon. Ay, sayang di palanggana, kasa pa'y regalo ni uncle ko nga inting day dyan. Malabayan, takasaritak to ni Nana Matuyan. Tapno isubli na day ta binulod na kinka. Ay, bagam nga isublin na nga one kupit na. Pimanawan ni Kwaraw. Why? Uray lalim mabaga, pimanaw. Si Kaki Dimay. Umay na lang, alain, yung pabulod na kinka. Nakaungit ka. Asino kumatisan ang high blood iti day ngay naramid na? Ay, balbaliwan man day ta nga ugaling. Na, asino ka kumangag sa iti kasta kanya, ha? Ay, awanay, tinabati agagayam mau. Kagurgura da kami day. Apay ngay bagam ti kasta. Oray maawan da amay, tadalat tagayom kaw. Ay, awanay, kagurgura da ka. Adapay! Ha? Di kapitan ngay. Kano ang best friend kamay? Kita ni Marituyang Mare. Isu lang nga rodan tinakabasol. Isu pa'y tiyadaganas na nga agkusilap. Ay, wen nga rod, Mare. Nasiputam mo't gayam ti panang kusilap na kun ka idilim mabas. Apay kidinadyak makita ngay. Ay, papanan na nga ta. Nagpadaya mo't. Mapansiguro agbirok iti sabali agayem na. At dapay ay mabirukan na sabali agayem na. Kat nagmadimat ti ugali na. Dito'y langan barangay hall ti pagistambayak, kapitan. Tada kagayim kaw. Ay, una. Diyan ngamin kaya ti ugali dagiti karubak. Agure ka. Apay adi mo kayat ke no nagsisingput damat nga amaw. Anya na sisingpot. Ay, maray. Ay, gayam. Singirik man ti di mo binayadan amultam dito barangay. Anya, adaya mo't utang ko amulta. Di nga panakiapam hindi ka dagiti nagsingsingir kan ka. Gaputa namin ngayon reklamo da ka. Apay nalipata mo nga. Ayunay kamutan, kapitan. Naglaing ka magkayam nga singayr. Apay, di mo amo nga aginteres, di multam. Anya? Ay, agbayad kan. Ipaala ka ni tresurera, di resibo. Kagura ka, kapitan. Na, Kuna no nasaya at kagayam, samot gayam. day takatirigat na kan ka. No singirin da kakit agungot ka dagaws. Anya, mo't day ta klase ti ugali mo. Naglaing kayo amin nga singayr. No di ka agbayad, manayonan di multam. Ipabalod da kan. Unay kamutan, kapitan. Day ta panangguram kanyak. May sapay a violation. Ano? Magsaw ka pa'y maminsan, tagayabak iti pulis, tatiliwin da ka. Ay isa. Bayada mo ti utang mo. Kinisublim dagiti binulbulod mo. Sana day ta gumura ka no singirin da ka. Kwaraw, kay Tuyan, di palanggana, mabinulod ni Tuyan kaw. Ay, agyamanak, naisublimot langain. Agyamanak tatabadaw Pasensya ka na, kanina na Matuyan. Tinapatay, naisublin na iti palangganak. Why, takinasarita ni Uncle Mau. Iso asiming basitay. Agbayad akaw, maray. Podno ka diti kino na, Mare. Wun, maray. Tanay, ungtanak ni kapitan no jak agbayad. Ay, agyaman ak, Mare. Ibagak to kun kwa na nagbayad kan. Mabaina mo nga minon, tasing singirin da kaun. Ay, wun rumbang laang agbain ka, Mare. Ay na to yan. Ti utang mo, bayadam. Ti binulod mo, isublim. Agbain ka kumaman. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, kapitan! Enten!
iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pukay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kay, iting kay panagdangat. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angkal, buludan ko na dyan nangina sapatos mo. Apay mo na buludan? Padasak mamatik sapatos iti nangina. Kuha. Saan mo abagay nga sapatos iti nangina? Bagay ka, pinakalaay. Ay, sus! Ay, kuwaraw! Isublip adagos Unang kail, ipasikat ko lang kadag iti padak at tricycle driver. Anay, isakak, apay, Ay, kwa. Jak nakita. Nabadakak gayam ti sakam. Kunak no bataw. sakak day ta, Chip. Ah, Apay mo ta, binadda ka latan. Anay ko? kita kami na to'y sapatos ka. Nagngina day tao eh. Daytan sa mo di agun unay no magna ka, Chip. At dakas to'y sapatos mo. Ay, nangina ko naman. Jak kabalan ti gumatang itinangina sa pataws. Sige, ditakan. Ha? Tainak man ipasikat ka dagiti daduma tricycle driver. Badda ka mat at isaksaka da. Tapno aganay da may takas kanya. Ay, badaw. Apay ngay aday talaang mat sapatos mo tilinabaam. Kat naga daw tilalabaam. Apay ko mapaglabain na ngay. Kitsika mo, ti paralaba. Kalpasan ang malabaam dito sapatos mo. Anya ngay ti sumarunong aramidam. Ay, katinak ibilag Anya pa'y kumangay. Day talaang taramidam. Saan na ka mapaglaba tuyang? Trabaho ay ati lalaki ti aglaba. Daytoy lang sapatos ko tilinabaak. Nangina sapatos daytoy, tapnamaw. Kabayatan nga ururayag ang mamagaan di imbilag ko sapatos ka. Hiturog ko mampay biyay dito at duga-tuga. Bayam ni tuyang aglaba may sana. Kakaisuna nagmayat ti maturog no kasto nga oras. Kagapumat ni Kwarog dito tersinak. Anya man ang imay na inaramid nga dito tersinam kagawad. Saan mat nga imay gimatang? Imay na lang impasikat yan nangina kano a sapatos na. Ha? Kasta mo ni Chip, naglay nga gipasikat. Huh? Ada pa'y gumatgatang a binaddekan na tisaka na. Kasta ti naramid na ija paradaan kanya. Ure lang naganaan na Ay, pasikat gayam day jay ataaw. Kuwain. Pasikat. Ngim saan nan sa ako ko di sapatos. Akin ko kwangay. Ninsa mo kapitan. Binulod na laang. Ay, kukwagayam ni Kapitan Dayjay a sapatos. Kagawan, mabit lang. Anya di makitkitak apo raw. Puraw, ayan na. Di mano? Ay, inak man kita, no, bilit po, no, bato? Tuyang, ayan na dyan sapatos ka. Naa, apay adamagam kanya kat kalablabam laeng itay. Uwin niya raw, kitawan mo ito ni Gerwar. Kita ije nang ikabilam. Awan niya raw. Kahit saan mo adamagan kanya ka. Pang biro ka ngay. Sa pinangina na dyan sapatos ka. Anay ko, anay ka. Hindi mo badakan ti sakak. Anay. Balis lang, Chip. At damat ng sapatos mo. Nangina day tao, Jak mamatay, anangina tayo ta. Nangina nga raw. Pili na. Ita, antan sapatos ta. Anya ko mapampanunutom mo, Chip. Itagarma. Agaran! Ay, bunsa. Kahit ko na ita. Sa dinong iti pagarman ta. Ijay ili tado tinapipinta sa babalasang ijay. May met sa ijibugyas, Chip. Ha? Ngam sige, padasan ta pa iji ilay. Napadan na ngay. Awan mo ito niya sapatos ka. Paray! Parang may hinahanap ka.
Hayun, paray. Jim, bilag ko man na sapatos ka. Awan mo dito yan. Na, mga no intaray ti manok, uno da nangala. Naturo nga nga, main. Kit isojak na bantayan. Ha! At dan sa ngagpaiso na nga la, paray. Ay, Nangina nga minda dya sapatos ko kay. ay, sapay umay ka kumaawisin, ta mapanta ijay ili. Apayaya, paray. Kanya taramidan ta nga dya ilay. Inta ag happy-happy ah. Ha? Haginom tayo dya, paray. Oo! Mag-chicks pa tayo kung kayat mo. Ay, nagmayatin no kasta, paray. Hangam. Kung naman mapukpukaw dyan sapatos mo. Ay, yun nga ron, paray. Kasanungatan ngay. Ura sakto pa'y katawan dyan sapatos ka. Ta binulod ni Kwarog nga, paspasikat na kanaw. Di na pa insubsubli. Alangan mo nga chinilas talatan, amapan. Ay, kababait kapitan, nagchinilas, iti adagalot na. Ay, yan to nga, ti maibaga iti makakita kanya. Oh! Ay, kit sigurado akatawaan na ka, paray. Ura si kamit pare. Sana mabalin nga agchinilas ka. Pangkis pa'y ba't ti chinilas mo? Win nga raw. Ay, sino nga tayo ang amin tinangala dyan sapatos ka? Ada nangala, iti sapatos mo? Ay, sigurado nga da, paray. Ay, imbilag ko lang ita pagbait. Awanay! Awan ka no ni Kwarog, di ta paradaan da. Apay napanan namanin. Kano kasapula kon jay shoes ko. Ay, nagpaili da ka no. Kadwa na jay tanod abarkada na. Ay, unay mutin. Siyak tinaawanan iti sapatos. Apay ngamin ayat ay pampabulod mo ti sapatos mo. Napan na nga rod innala. Ita, agrekla-reklamo ka. Sapayad ako mapapanan mi ni paribadong kat. Nay. Sa dino ti papananyaw, taapay amasapol nga agsapatos kayaw. Mapukpukaw jay sapatos ni Badungkaw maray. Nay, asino nga'y mat kumati mangala iti sapatos na? Imbilag na lang, nagpukawan. Ay sos, adaagal ala diti barangay tayo no kasta. Narigatan ti basta agibilag di tarwar. Naskan amaidanon daytoy kini kapitan. Ala, bayam, tasyak ti mangidanon kan ni kapitan. Ibagam amapukpukaw jay nangina sapatos ni Badungkaw. Masapol ka di nga ibagak ang nangina sapatos? Kituan na. Saan ngamin basta-basta dayday sapatos ni Badungkaw maray? Awanan di plano tang agpaili, paray. Talaga nga awanan. Tawan mo ni Kwarog ang mga subli iti sapatos ko. Kinawan mo niya sapatos ka. Talaga tinakaw dansan, paray. Binirok mo. Talagang wala. Uy, paray, awan na talaga. Tinakaw da nga rodan, ajay shoes mo. Dagtatakaw iti sapatos, ito lugar tayo, paray. Ay, andamot dagitan. Nagado at takawan da. Jay pala sapatos mo, may. Uy, nga raw, nangina ngamin pare da dyan sapatos ka. Nangina. Ay, sus, sapay makakankanta ako ni Jay video kay. Ay, mamuwak lang no asino tinangala dyan sapatos ko. Makita na. Jay, saan ta nga agaw awi dahin? Tapayasan. Kat nakaaram tamatayin. Una, di tamo napasungbat dagiti inaram ta. Sungbatan datayin to nagsublita. Nakasapatos ta ngamin iti nangina kay. Mala. Gamit ang arudayin. Tay sublik da ito sapatos ko kini Uncle Kaw. Isublimot da ito sapatos mau. Asino gamit ng buludam? Ang buluda na sasawam may. Kukuha da ito, Chip. Ako'y agbubuluda. Kukuham da ita. Kawan. Ha? Katnawan sapatos mo ide. Tawan ni gatang mau. Ay, biglang adanat nag-ijay langit, akwarta. Ha? Oh. Kukuham gam da ita sapatos. Nimbag ka pa ita daing gatang mau. Ay, usarek tumanan inton sumarono nga umay taagaram, Chip. Ay, nas ka na di makita ni Uncle Kaw. Ay, Kwarog. Ilam mga samay na Uncle Mau. Ay, saan? Apay ko mga ilang mga ngay. Uy, at agsirip-sirip ka mo dito inalatan da.
Ay, kitkitaag lang. No, adan na Uncle dita balayda. Aday di barangay hall. Ayos ang harod ng kasta. Agistambayak pa iti paradaan, may. Ay, agure ka man. Sapatos ng samod ay tayong suot, ma'am. Ah, ay, kwa. Saan mo ta? Sapatos ko na itaw, eh. Sapatos na. Imbaganakan ka. Kinururayan na ka. Takasapulan na, dahil sapatos na. Kasta ka, day. Wayne, mapang kami ko mag-video kay ilay. Ang gaputawan sapatos nga usarin na. Saan kami na natuloy? Ah, ang dagayang plano yung agbidyo kay Jay Ilay. Kitwin, mate. Mapan kami pa ko mag-chicks, ah. Ha? Saan kami na natuloy? Taday tangarod sapatos na nga, daking ka. Inak nga rod isublin ni Jabalayda. Kababain mat kanyangkay. Apay, Kwarog. Umay ko isublin na ito'y sapatos ni Uncle ka, wantay. Ay, nasaya at met. Taidi pa ilan na minsan nga aldaw apad padaanan na. Win nga raod. Isumot ibagbaga ni tata ba daw? Ang plano dagayam ti agpailig ni tata ba daw? Kasta aya. Mabanda ka no agbidyo kay. Kanada pa imbaga ni tata ba daw nga plano da? Nay, anya dayta a plano da. Mabanda ka no agchecks. Anya. Iso nga umay ko ni subli da ito'y sapatos na. Tapno matuloy ti plano da. Addagayang plano da akasta, Pakibagam to kinyang ka. Ngayon subli ko da ito'y sapatos na. Mabalindan ton ti agpaili kini tata ba daw? Nagmayatan ti plano dagita nga agkumpare. Awan mo ila pasahero san. Aldawan. Kusay, uray kan sa may pasaheros na. Ay, uwin tata ba daw? Ay, aglogan ka kaday. Sikati buwin na manaw, no aglogan ka. Saan ang aglugan? Nakita na itasuot mo sa sapatos. Iso nga inasidgan ka. Ha? Iso da ita, sa pulag ang sapatos ka. Aha, agbibigbig kami tata ba daw? Kinukukwa da ito'y. Kukwak na ita. Kukwa ko naktumagang kanay. Ginatang ko da ito itinakangin-ngina. Kaya't mo, apanagnagak, akukwak na ita. Alamang nga raw. Panagam ako kwam. Kitaan, da ita dapan na. Apay, mate. Basta kitaan. Apay nga tayo. Adam, nakasurat. Wayne, badong ditakin kandawan. Kat ditamad makin kanigay, kaburlisan. Ha? Kaya't nasa wine, kukwak na ita. Ay, adam, gayam nagan na. Isubay, Ay, kukwak na ita. Alay, katan, isublim ka niya. ay, kwa. Ay, uwi na yun. Nyapay ngay. Adam, gayam nagan na. Ay, nagloko kan. Tagala ka, iti saan mo ako kwa. Nakino nakita, gayam ang nakabilag, di nalakaon. Ay, itarum kan sa. Ay, tatabanaw, saan mo ta? Di nang idardarom. Diyak kaya't ti mabitay. Nasaya tayo main sublin ni Kwarog ti sapatos ka. Ay, adan usarak. Kat, apay nga usaram. Maluman Ipadpadas ko Anya ti ar-aramidan ni pari badong ijarwar. Ha? Ayan na. Dayjay ni nakatakder ijarwar. Akas laur urayan na ka. Saan mo ta? Apay kumangay nga urayan nak. Nakasukat mat. Ka nakasapatos pay. Addan sa mat plan-planuan nyo apapanan. Intay. Ay, kwa, awan. Na. Ay, nagkunakan ka. Ay, naisuot ko madan to'y nangina sapatos ka. Maham. Saan amabalen arumwar ka? Apay, saan? Di ta akla ko maarubayan. Ay, amu ko, ti plano yo kan ni kumparim abadong. Ha? Mapan kayo ag video okay, ijay ilay. Ay, awan plano mi akas tabanang. Mapan kayo kanupay gayam ag checks. Aga, sumanday ta plano yo. Mura ka. Sino mo tinagkuna? Ni Kwarog. Ita, Ay, aglibak ka pailaan. kwa. Ay, saan ka makalusot, inteng? Iso nga inakpagawidan ni Pare Badong. Naskan amapan natulungan ni Tuyang nga agpakan ka nagiti dingwanda. Saan kat amapan kayo ag video kay kan ag checks ijay ilay.
Agyamanak maribanang, tainabog mo ni badong ko, idi adda ije balayo, idi kalman. Tapay, mare. Nalapdan ti plano dakin ni Kapitan ngagpailay. Ay, wen, mare. Talaga alinapdak ti plano da. Pinagawid mo ka no, kunana. Wen tamapanda ka no gayam ag checks. Ha? Nasaya at dayjay ngay naramid mo, maray. Anggal, mapanak agaram. Umay kumanan buluden ti sapatos mau. Ay, buludam manan, ti sapatos ko. Ay, saanan? Di mo amot ti agisubli. Isublik mo't ladagaws. Apaman amaram ko tay kursunada kabalasang ilay. Arem-arem. Saan nga ron mabalin a buludam? Sige lang, kwarog. Ah. Bulodam ti sapatos ni Uncle mo. Agyaman na kantay. Ay, jacket nga pabulod na. Ay, ipabulod mon, inteng. Tadi mo matla usaran. Ha? Apay, ti kunam, makapan kayo ijay ilikan ni kumparim abadong ngag checks. Na, Ay, Jack, ito lok. Ay, inak nga raw din alahan ti sapatos, antay. ay, saan? Saan? Ay, wen, kwarog, alaamon. Na. Linabaak pa yan para kan ka. Na, Uray, di mo pa ikit din isubsobli, Ay na, Kapitan! Unay kayon ayakin ni Tata Badong. Taag chicks kayo pa'y lang amin. Lalakay kayon. Agbalbaliw kayo kit din. Ala sige! Didang tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Furichi Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.